Poras spiritu baru nami, tidak rohani ang gitu nami, mereka sepudan. Sinagauru, Poras Sinagauru, Boy Sinagauru, Boy Sinagauru. Bicara na baru. Jalo, saruba nih. Gaya itu lah. Cuaka amang baru nami, nama lagi. Kosa sekali. Nama lagi. No. Poras spiritu bere nami. Bere di sini agak sadu. Marsala mah urak bere nami dia. Bere di sini agak. Tubuh ini baru Sinaga. Dia kena. Poras spiritu bere nami. Iba bere. Bere. Kalau dihitas baru Sinaga. Darah pulang. Terus semua pulang. Kali itu giho bere hulang yang saya tahu nanti. Marah tuh. Pengarap tuh pulang. Poras spiritu na dua-dua. Nado kuda petani. Poras spiritu na dua-dua. Nado kuda petani. Tua. Pasti kok batu sih. Pasti kok. Poras spiritu panggonggoli. Pemerintah setempat dengan Grill Seminggu Tadi yang betul satu ah, tahu tadi. Inon, udah. Inon kan, Igor, dulu. Angkamang baru taksong lima lahiran aku kami. Ada yang kohang baru. Ilo terden nama hula baru nama sidur tuturan. Ya kapang koran nami ang baru nahurang kita sahubur kaya di kaliwan yang kalau. Nah, kok bilang memang kok nahurang kok. Jadi macam apa sakong. Ay ado ang kalau hurang pangkoran nami. Yo mangkoyak kalau hurang kok pasah. Jadi song lima amang baru. Gak ada itu lah. Song nak kujulok kami nak di padohan nami di hasasa nami. Nak sah tu ko guna ramang monong. Ima na jurur jabu siya paksari lo katuganya katugan di waru. Ima na makite. Di pakorat na di pasar majon ni hananta itikyaw. Amang baru nakikusak kami harus seperti di. Patujulo ni tangyang nami dui. Asang giat yang sa luhut lumobi ipinopor manang tinari kung nihilan namin yun nasa tujulan na yun say di amo di Tuhan na sila dalang ihilang at humapon sarbuhay si Pinitor dinapasang kami walang tugsong ni dinapasang kami ang waru katalututo na kapatid mapukti ng doon ang pasarongan walang tugsong ni kapatid na kanami napasahapan sarbuhay si Pinitor di Tuhan mo at kami waru namin lugoy yung pinopor namin lahilan namin yun. Saya itu betul kita saya dulu mau yang tujuan dari bangunan. Saya di mana ketujuan ya tak sih kita di pasar kita jadi pasar ketikianan curah jadi itu dengan. Soalnya gabi na oras. Murok kabar weekend dapat pasar tayo bago sa gabi na oras soalnya akamang baru. Gabi itu lah. Makin nak pasar kami. Dulu nih lakukan kami. Doh. Pernah tentang yang kami kini melihat satu sebelum pagi. Saya tanya sama Pak Dibata, sangkit. Siapa yang sudah jumpa dua orang pasuk-pasuk di sana Pak Dibata. Jaga. Saya dipasang kok mak kapolapul. Pasien Pak Dibata. Sangkit tujuannya Rion. Itu dia yang namanya. Saya itu dia kalau sudah umur dihamu, dibuat madoh dia kah. Kau penami.
anak ko tiningkapon ni heran namin. Kamang goro kami pagkitak ko namin do naulit ka na din kan iwan yang mula jadi pangoro namin dari mafia termasuk mga pinatuluhan ni heran namin. Situtudo bahwa kami sinabi na makuluhan na barkasinaga roho ko kami wat habok ni roha ala kay parinaw ka kanalingan itutuloy ka na ng rodo kanaulit ka na rin ganit at hindi po so hanami ihawak ka ng orong kaya hudahan do ya kapatik yan parida do at ang nagdodua na magkaktak pulis na dahil sumak kita sa kapatidingan mga sumak-sumak ka diba ako direk kandor nita niya mo ka na mahamrangi sa totonggoh mo marsi pairing sumak-sumak naman ang nakapawap namin tutulan na riyon buat kita kami dok kana udah kana ringgap pangubahan ni pambayaran ni helan namin posuhan namin di pahop namin dang mati na matuduhon mo jala habi pe mga kami dang mati akela kami ayadong doho pangganti ni helan namin da posyan so lima hata patujulo si dohon namin nuait pe subuhi kami pe kada pasu-pasu pahitian na ang kapasupasu na pasu ko namin adong doho patupahami na mahiti ulos kararato dalam nama tangian sama talibata asang giat tangian talibata pasahatan ng kapasupasuna susaluhut kamu ka tinggal ni karena nyo pasa pati kana tuan nila asa komparto kapatording na paguradan jadi tersoalong mana di doa kami perjalanan yang baru nakapatupahami kalau itu kurang lebih yang lebih kepapanan kami masih tuturak kita mengkoru dalam menghurap tu bapak-bapak kami tapos kami ada pesawat menghubung ko akal kami soalnya may dohan kami yang mengkoru perjalanan bapak kami mau sada tu pohon kami anak siakangan maruduk mau sada tu anak pai dua doh tu pohon kami baru dua di sada de memang uduti pohon pangguaran ni heranami Gabi tulang. na marulutan non ima tu kaya namin na matirohon perpunguan ma do tu ibotona tu abang koronami na matubuhon kaya namin perpunguan ma tu na orang lagi perpunguan ma tu laporuni kaya namin Ala anak sasana do tulak tu naporoni halamu ma tulang. oh tidak deh atau kalau soni ano tasik kopi deh atau sama-sama itu segala perjual majo kalau memang tujuh anak sekarang maruduk maroh cina dulu na dua maroh popui Buka mo sikit tu. jujur betul anak sekarang alaya atau na yung popra berita popra sari pasahat tu mah pasahat sama popra popra oh sari dulu pasahat Salamu hindi na tulang. baik naman permusian sa pasahat kami lulus ko
Wala ka namang moro nga si Kope sa ito ang moro na nagkakini. Nungan tulang. Masato na poro ni halamu tulang. Naruhan namin yung parang moro. Sa sundok ka, naruhan namin. Kaya kami natutunan naman doktor, ang Gavin na ini, yang orang-orang naman ako. At tulus, makahala silang kaniluan at kananimulan. Yang kurang adong, yang komplek siya rin. Hindi naruhan namin yung parang moro. Hindi maruhan mo. Ang pora na nagjulaan ini, kaya ang suri po sa rin ito niya. Kaya namin, alam mo kaya naruhan namin, moro ba? Wah, hindi bata. Jadi tulang. Atau Patakas tulang. Tupani Roy do tulang nakaling lagi. Jadi rasa nabi. Nah, orang suka apa ini? Nah, maksud sono tulang. Natakas dulu di hamunak kaning ditarik oleh yang para muna magaling beraja tulang na. Napola sa kusira sa bunyi. Dibuan di pasar batuan di helm. Asugari na sa batuan pada kataan do hame kagaling mo. Rado hame kawan bulo na. Alay soni ma pasoryo ni. Nay ko soni para mo tingnan ako. Wala tut soni be pa itini pas na usal hari. Na sulim hari na utalong ni resident. Soni ka. Dali na, atong nakupagkor paluturi kan guru. Olo. Akal guru na makano orang-orang persada mo ng sa. Anggoy, di hamu ka anakku, udah seramu, walau tum salamu. Kay ibang baru ba? Ibang baru. Kami te foto kami. Si Satya itulah. Pagkaling tulak panabot. Sa tangarong sa pola tu kabe. Jadi sarwa kawa tulah. Tapola alias baru namin tulah. Uri baru ata. Oh, Gabi cara oras. Gabi oras yang baru saya pamakatiin na de.